nkwansa man hene tisi oye bia mpana semba all any t-shirt asante amini hawo mini hawo na mo mu bibia ya ko na kase ntimi kan biam nyes ane ye beto no nyes ane ye beto no nyes ane ye beto no nkwansa o kan ahemfo akase amiensa bete ba mo maso a ba ko ya doma ba ko ya nkwansa ye otumfo a nkwansa ya ko na kase I don't understand the name of that. I could get it. Who can't be done it? Understand? I could not get away. Or better than I get with Janamani. Yeah, na mpanyini metra bonte me kasa metitiri pam emfa ta me hyehyɛ eye ene mamu ane mrantie ne mabawa se bia be hye me hu na me buof me hu na me buo enye se metan no be me hu na me buo oye mambofo too much me hu ne tv so na me buof me hu ne phone so na me buof isa se wo be kum tromo wo be nom sesedro kum tromo de nka mane fa ne musu nana osrade agi ne di ne nyo osiade yo because see bibia anyo. Is this man really serious? Papa we na adwere me pacho eye na adwere mu da what me admit sa this year ne di akonya won kranza ne ya santifo a what yase na emom enkranza eye bon in what way this year no mu di asase ne so ne ya santifo but enkranza eye bon. Are you referring to the individuals or money na enkranza na Santimanso TV yesomo sompa na mpanyini metra bonte me kasa metitiri pam emfa ta me hyehyɛ eye ene mamu ane mrantie ne mabawa se bia be hye me hu na me buofu me hu na me buofu enye se metan no be me hu na me buofu oye mambofo too much me hu ne tv so na me buofu me hu ne phone so na me buofu isa se wo be kum tromo obenum sesedro kum tromo de nka mane fa ne musu nko kamano enfa ne musuo enko ne baabi areti na wotena ho epese wo insight nipa na sabia nya do sabia brawo enipa ye omo ho atamfo na sabi se wo do ma hiri ko e dagati ni a ebere ye omi asati ni a ware dagati ni so ye mi kusasi ni a asanti ne wade kusase ni etie ya busua na mposa wo fanyinam wo babontir be bie wa no be kasa wana ye jam no ye nyina ye so nya asanti ni kura ye nyina ya kanfo wana ye nyam no ade ofie ye ka wante ha na no gina ho se ye nkofa ya na ene ya na akrodo odo de nyie otumfo o pre kwa bontire na bata be no ha ajima bedu bata be na ne wo ye mambofo na menim nipa o munim nyansa o mbedi wo wachi ene miremu yi ebre kwa na nimu yi ye sabi even abibi mamu kura no ene broni kura ti asese adwene pa o nyafa bibi ma ho no nte saa ene broni kura hu bibi ne obu no ene bibi fo kura so strive to get their own recognition na ya kanfo ada na yentimi nka mom se nipa ba ko na woti boda na no wo odi antokwa ba betimi adwane atese Africus sabi gota na bo woni Africus ntem tu ko so ntokwa ma ono omutim finfiri no na ba ya wo watra e de akwa Africus oye mambofo ai mabadu oye mambofo so obi ya mambofo sine wa minimala minhie bi ewiase de sabi enyaado sabi abrawo wo obi kura woni ni mfiri kuro ba ko ka okasa woni gye no ho na wonwi a woni kakasa ago oka woti ase na so ka woti ase ede na cheyemu bibie ncheyemu na ene mi hu se wo two face as two girls obe video edify wanchi hino na wo kase wanchi hino ko trapa ka mu no tu abisa mo munni mama mre ne amane on. In fact, as I can form penny for Monsorio. Now I can form no take care move up on region or baby ni mama a money they don't know. Woman ni mama a money. Because any probably brag you almost say, who could become not trap a came what you say, who to me and I would do, there be.
apakamu tena ye niema miensa ene ne tena apakamu wo de hye wo kire wo de hye wo kire opanyini bobere ena wo kire wotumi eno na kanfo de tena apakamu nkire se wo nhye obi ase apakamu nkire se wotumi sire obi apakamu nkire se wo do ho yesa na kire apakamu tena yeyai agunafo adawufo ene yede apaka blemu akafo wo mo aka ne yede wo mo tena apakamu eye won ma omo osuman ana omo ya komfo ye tumi wo mo so ene yede wo mo tena apakamu meme nana ye fe nana krado ena ne tumi ni suman ba suma na wo kade ye ne se yede ne betena apa ye ya apa ade etere ye ne betena so ye ne tena so a na enipa bi adi nanim na ye himu no na ye bodo nwom na ye bondondon enti wo mo mudi nu kan no ene wo mo bodondom etutu atumi pa egu ne so no na ono so te apa ne so ene be apa kan ye di e kan ena kanfo benya apa kan obi no obetimi a chapa kan mu se ye agonafo dawufo ye nko na ye apa kan baaye apa kan nyina won kire tumi Two Face aye munsua de munsua mamla ne amane na mu woni wu mo ba bonte be kasa chese munim hwe do mafo akasa nyina munim nto ombo eti adia na woje adia na pome oje asie munim nto ombo munim nanano migration munim ni paba amoye woni mamla ne amane ye se wanchi hina kwotena pakam enti di ai otumfo akwotena pakam enti di ai na sabi yos so ma he wadra bakem apakam tena ye niema miensa wo de hyeyo so ye ba panyini eti kane no wo ye de hye ahenkan obi a ohene ne ba kan no tena pakam ne nana odi kan etena pakam na so na the purpose of it kane nano wo mo na ye do mta pakam ya konfo abosomfo ene won mo tumi wo no so ne sase kan na ka ni wiase si yakwa ba bi a oso wo hini twa kwan ena nano ye se da bi ye do hini be twa kan de ye do hini be si ya ba kon so ne ya mana tena apamu ne ye de na di kan apakan kire tumi apakan kire se wo no obi ye pe kan ne ye de abosomfo ne tra bakan mu wo mo mutumi ba wo mutumi enyina ne ye do mo tra bakan mu eye me mami adwata mafosu yumecho me nana krado ene ri apaka ba wiase ereti wo Two Face mo nyina yiwa eya me di awreho mo nim hwe ukwa bro region mu a awreho sem they don't know their history and history bi a ya bromance for history no they are all saying it ene ye brofo ba obekọ bi ya bretufo say ya brofo ebi ya senie ebi ya weko ebi ye adakofo ebi ye afraid say akwanafo ebi ye agunafo but this is the sudden part many koka yekofo abakosem say mabakosem anya mabakosem ana me koka bretufo abakosem say mabakosem anya mabakosem dia bretufo ye na ya bretufo dia me yagunani enu ti na me prima sase a ajimabedu ti so no enu ti na me prima sase ajimabedu wote so anya ne dia no mani abre me ho ko se kotomo jam ha ade ba sam na ekwo yi akanfo mpanifo muto wa muhwe akoye wotu we wo bo man ajimabedu wo bo man wakasa man ko nwa yintintin sabidi wo ye busiefo ajimabedu mpesa kanfo ye beji etumi ombese ye be baako papa ye bonsam nanka all day of all days a better ye jam wo heni a wa wunua ba he matena ne chepen ena abekasa arei anna besa kanfo be kan bomu edi enti na mpesa kanfo be baako even classroom an old man me old man ho ne so old man na me old man ade old man de won kasa bi ade na wuchiri saka afọ bekom ho abom. This is what I don't understand. Oye busiefo. Wo ye bebon sam.
obi obekasa wonye babun sam no nipa kro no sebi on pese obepɛ de kore etie two face ya se wa hwan se ye obi tena baka mu a obi tena baka mu a abaka mu tena nkyere panyidie apaka mu tena ne ma miensa oba panyi tena apaka mu ode hye panyi tena apaka mu nananom onananom de oda ekan eyade hye a wotena apaka mu na amabene mu no no sunwan awonchi na na osebunsu ne maame wanchi ono ne maame owo no ne papa ne nana bema ene na osebunsu edenti ese nananom nyina ona ye nana bakan ene wotena apaka mu eno odi nyenya hye na no se ade ato no ani etinu nkyere hwe echeso wotumi but no nti asem no bi o kyere se wotena apaka mu kyese ode no apaka mu nkyere sa kane ne de abosomfo na ka ni ho no wetwa kan no ne de ahemfo be kan apaka ho enche hwe etimu sua de na musua mamne ne amane na dwene wo fom adwene no wo fom bo beti wedding her two face onye popular za wo two aka so de na se ba so won timi ntena wiase omu nti na won fi wo no onye ne class so atese o kan kanyansa sem na wanyini wusu eso awunsia wonya akwara me ma wo nan me mu me ho se ma akwara wusu wo ye me ma me wo che me panyin bebere na so timbe ka chem se me ba bere waso wo ye panyin se me wusu wo ko ba 50 years me mi so wo ye fa na mo for 3 years afi wo ye mu nya me for 3 years wo ye chasa wo ya bere wa eso so timbe betra wo di atem umpenyansa sua asama for course say you are fighting for bono but you are not even being reasonable. Huh? You are not being reasonable. And yes, I now come at the attention and what the can say. Obi or your bruni. But you want to bro region in more. Obi and the crew of bro region in Boya Bruni. It's so the same pania back. You need to be reasonable. Na yentie papa. Nintina ne me buy. I won't say mumu bebere na say one no other sani e be afimuni oba be page so and me busan say nton be no obo oso obo mansi nton. This is sad. This is really sad. Mansi nton na che so oya gunani but wodi matem oya gunani wodi matem wo to me ma me so wo ye mansi ni agunafo asase emu no fi bae eso so re wodi matem e defendie aduanani ezasa aduanani no no sie se ne no bedi aduana fo wedi ayeye awo ye asase so abedi yeso asafo hene enam politics so Jimmy for odasani onim odasani so obomanse ento na chese o yagunani akwara so re otome ho otimi to me ho atome ba ho eso se mbato ne ho bi because free a bro kachem so e manse ni no obo manse enton no na hu so agurani akwara odi matama memfi no memfi won so memfi because my hu say we mobo you don't even know the person away what mobo to the sense say woni baby awfiri what mobo to the sense say woni baby awokro wo agunani kuma bianani na agunafo de yamoa ye de enye nipa ye de so de gina bi se de afoforo so gina bi enye na say yesi abretufo ade onum ye o mampon ye de agimi hwekọ wo hine adefefo obe ye de yamoa nti empese ye beka enwa bom na mesa wo wanya mesa agunani akwala na masore presa agunafo nsode ya na mimire mu wo mo oda sane nim nipa wo ye wo ba me platform so me se oda sane bo ntobo se me bo mansie nton e wana me wra ho e ka akaran ka bisun obo mansie nton na se wo ya agunani akwala sasa mansie agunafo na chechire mansie ni se ye mayase aha na ye chechire ye man na se ni ye ne ho adane doma aduanafo de patapa be di ade akra we di matem idi ama so firi wamfie so bia no ya aduanani o mokotira wamfie ente sade a wamfie asase ya agunafo asase
Most of the people are in fear gonna for. Majority of the people mote won fear gonna for man for. Majority of them are gonna for. Man say majority of them are gonna for. It's in Crawford, they don't know the identity. One more some quite bet me defend because Aguna 4 have got that capacity. That is a problem. So oh yeah, they are not going to better watch here, and that is a problem. They have the ability to defend. Nanka Biana 4 bet me Aguna 4 winning. Ebi couldn't see that. Ebi si we are said that, Ebi soon see that. Biana 4 to me in Aguna 4 winning. No matter what is some of those say, you won't be in any. Because Biana 4 dey akomudi akan for so. Ye dey akan for so ya kon. Eti ye dey Aguna 4 ne ye dey ayikofo na bo tipenko. Anya ni Biana 4. Nana osra de agie. Ni di ni nyo osi ade yo because si bibia nyoda. Ye fe no osle ade agie. Asase no osre no ogie. Yes me disrespect no. But that is the truth. Na nanuma bosum nyina nantam kase efiri osoro konwie mu di madanse ese ye fe no osra de agie. Na nanan besreje. No mbetna so bi. E din eye osra de agie. Ajima bedu. The second. Nemum na hotedin na na prekese ja metu. Ofiti krotia na ne ho abotan eni bre empapa mu seye na sebi nya sebi abrawo enhye so ne din no prekese ja betu. Na papa ro oka sampasem. Na wo chese Justice Ankema oya ne yonko bese mfie aduonu ne ekirede. Necessary senka wono na wo prade a ka wo so wono agima bedu or supported because one ne nyina with the same career field. You wonu nyina adwuma magana ban. Na so ne eti ono agima bedu to me supporting ne say sampa wo hima dada. Ena yede ohima ne course nyai court. Se sampa ni hima mesunya court botugo yede ne kokumase e botugo na se wo hima ohode a eye den no wo ba be support wo Justice Ankema minua no se wonim amamre ne amane a obeka se wo kanya sasem ne etie ni se ye hwe sampa kan Santima Council ho sampa ye na fa nafo wonom nananom Afrika kara Africus ne bai eti sampa fo de mo ya akanfo a omunya akanfo biological de ya asante ya ono join efri sampa twene so ni kineye na fana na konya ni nyina wonye fra asante memo from 1725 downwards ti sampa ne nananom nyina tran konya swai akase wonom beso asante man asum sikadwa into on ka santima said ye meme nananom e ka santima ho no musum sikadwa na on mo sha santima emu no sa na te enfie bebre ebepem 1982 no officially ye peja sampa kunya emebe ye o mahi na kunya ye ya sante gene opokuware ne peja sampa kunya ebe ye o mahi na akunya na kasa na enyemu sampa kunya eka santima ho fitete abaye mahene ebiu eka santima ho na papa yi me pese me no eka nyansasem kakra woye doma ehene asase no nyane dia nti me kaso doma he a me ya but anyway woye doma hene ni kuro ere doma ye fe doma traditional area na mpempe mu no wobeye ebro regional house of chief presidents ya menu mi nyina anim se eye statutory body abane de asi ho ye di dwuma efa chieftaincy act na akwa chieftaincy act ni mu ya act no 58 now ba 5971 asema can say ansa no woni petitiri bi National House of Chief betimi agi na to magazette no e wo so mo ensure se wo fa amamela ne amane e kwa so ya amane di mu se nakonya he wo hini bi ase a e kire se okosai a kire wo hini no na wo hini no okoso a kire no e de homa e de abe National House of Chief
abesi National House of Chief say makonya asemasi wafa amamna ni amane so amama gina to enenti me makokon say mun gazette no na munya ne man ye wo chieftaincy acting him enenti nkoda oba ahima wo sampa ka asantema traditional area ho eye de na otumfo onim sa oba ahima no asam na si sampa no sa modua one ne mami Rose Mensa sa modua fan Faluku no one ne mami Rose Mensa tie ha o ene ni nua panyini abranti enna watara ene onum pagya asem sampa eben sunya esuma ebemben kro ne wodoma be sampa nim sa wodoma no wososene sampa nim se amamra ne amanem no ka santema to adetena council no o pagya anasem eno hwi no mo de comment ya Ajimabedu, if you care to understand so obu amamra ne amane a asem wo ye fa ho ba ya wo wade ginem. This is the question we are asking. Because asem ne ba ye no wo mo de wo mo no ekukura asem ne ko ma otumfo ose etu nyame kese ye di asem ne wo begem ye ni ne kokwo mu begem ene ye di asem no mo bie hu no bie ama obi ati bie ene ebu asem no eho watara ejitumu ene ebu mahama ebamwe eka se o matiase kwa kope wode hye abo aba besiade na amamene mu no se sampa ka santema ho de a si yeyi ba hema na so ba hema okrom dada na konwa beto hɔ a adehia ye geteti bi di akonwa ne bibia de won nsa ekosere oba hema no eti da bai sa modua kasa no waka se mi video no mekwa kopa bebo a kire wo se medi hine be se 15 years ni o ya dance e kire papa bi se mi di hine nya be 10 years 15 years ni papa ni yedi mo bi je so eno se ena mayi mehema sa modua koten kote wo yi ne hema baji ma bedu ka kire se wo hema ni mom e wo ho asa no be sa modua etu ore sa modua sam no wo che switch de na ene kore na sempo wo hema wo ho a mama ne amane kwa so akonya beto a wo hema ntimi mfa ne pese mayi wo yi ye be sa akonya no no hema ne esi ahene etu ahene fo eyi nipa na so obi anya ne ho asam anka ya mana badom wo besai ti da ba na sa modua besai obi ehu da ba na akonya ne beto mpanya sa majafra wo kosire bie na sa ayefaro kusu kosire bie ya obi ante ho empaninsem bia Ajimabedu adana wuni wulemu ukro ni doma sampa ka santema ho the needful thing have been done asam ne ba ye no mo de bro mu wura wo mo huni e ba Ebro Regional House of Chief ye bu asam no edema nana samba Jafra Nkrofo even sampa traditional area no asam no mo tena so onu buai edema nana samba Jafra Nkrofo ena watara Faluku ne Nkrofo eso woro montiase esanse bosia Faluku mame ne nuanom agegye ene kasa yen ha no se wanya ahenie na ania na hen no kopesika betwa sa aka no etia na ania fele no wo de fanyina mo wo ena wo de beta akire abra wo de ba mu no eya bra wo ko manhia wie ye bu asem ne wie ya watala te ne ho ase na wo de ba mu na wonni asem no wo ko nsoko wonum afasha ase na akoka se asemu a ekwaso awo sampa wo wonto ho ase nti ubesesa bonofo akosampa papa ana wanse sabonofo ankodoma adana wanse sabonofo ankodoma obi kuro anya instability obi kuro anya unsettled obi kuro enipa nwu so na ka wo hene kasia transe di asem ekwa be so na wo fa ho be wo ti kuro we Ebro Regional House of Chief the president assembly by so office say bibi wo okra wonti ase a eye the election na wo de ma traditional areas no say me de masam de meka bi enye yi isa say me need to me wo obi traditional area so na as a president of Ebro traditional area no me pesa basabasa e bia beba na ntokwa bia be sinti
Adia met me ya mama according to the law, met me mama the election. Say, mon fast no court. Na so wo de o de ho agimagimi je ni ase sampa no e wo ye wo de abi e na otumfo je afiri wo nsem na woni abere be sampa won ka ho bi woni sutumi e ho nya wo wasem e ho mfa wo ho etika wo so mo direction some fan court aso obi kura wo say emerani mu no direction na wo de ma na o mo de court ti so mo de court na court decide ya na wo emerani mu ni no waka kire bo say anuanom ebon regi ye pesa so bi ba asem no mo ante mo ho ase mo de court mo de court course wo si ni pise sense mo ma fa no nyina nyintum na mo ntra saso biem na mo ma bia wo ka wabo no na samba je fra boa wo nwia keto asa mo bia no na wo ntwia ne ka no na ka aye fe but ada na waje agirem. What is your interest in Sampa's case? Why are you involving yourself in Sampa's case? What do you got to do with Sampa traditional area? Are you a family member? Are you part of the traditional area? Is Sampa part and connected to the Doma traditional area? What is your big deal here? Mintu Odil Nase. This man, there's something there. Yeah. And you collect. And you juma. Because as far as I can really express my concerns, I don't understand what is going on. But to me, Nasi saying, no machine him. Messi, what is going on? Mentiate. Why was in the Ghana say, why you rambo? And that's why action movie. Because Mentiate. Ya fa honton chain. Waba hemanu yi no. Sampa gate mi ensa na di ade wo Sampa traditional area. Eye dai. And the other 2 gates no. And now all the 3 gates no. I just a watala nkwane ne nkrofo a. Omo so ka. Eye friend say nana ya muda abusua ho. Apart from omo no gate be na nim so hema. Yesi hema e wo Sampa. Some of us want to eat him. Do my hines so him or dada and we eat him. Is a one in. Which one are we going to take? Nese for some of you because the ma woo nim some passep. Ajibu jane na way. Kaka ben sem who could dear instability nim. What's the doma? I got the other anywhere. Uncle for the Tom Cosia was with him. But as someone found what some passep what ye ama instability ye do mo to carefully mu enkrofo nyuma sei eye wo wasam bai wo mu wuro tumfo se to de asem na bi on nanim kwa akwa be fa so ama fanu ni mienu nyina asomdie aba adenti na wo do ho agima bra nya wo wasam adenti na sa modua be di ade dada yenga zate no agima bedu se wo hene mpo wo Sampa se sa modua ye wo hene dada why abamu no traditional mu no wan sa modua be so a kire no Ghana constitution Ghana mamra ye culture traditions ni noms no Sampa ka Santema traditional council no it is a yedai na o hena ba Sampa na sabi obibiele nim ho we o so ama hwan ye pe baabi an wo sa ye pe video a na sa modua sai ye pe video a na sa modua o sai edi acha Sampa man no ye pesa video no o de nyeso wo so adi acha sante hene ye pe video na wo sai edi acha Sampa man mu ye pe no ebi ososo abra watale ka na asem nhia no wo se ne wo fa ase wei ye esa modua no mayi ni se on pesa odi ade eno so is it's complication no meti ase wo se ne wo fa ase wei ena o mayi ni so on pesa odi ade e wo Sampa. But also say no your hino or dada. Ye pe video keke. Video chesa sa modua swai dia tsere Sampa mine. Ye 10 years ago and 15 years ago no. Now also ade a chesa Sampa mine ye pe sa video no. Eti ehu sa video no a. Ye be ya dwe say no wo so awie na prepare no de aba manhia. Dia tosumi no. Adai na wo so awie so wo so ampo de a kire Sampa mane a. Anna Sampa traditional area. And to me for letter and come out to say to more to one straw mother lecture say. Mesha brewe ma Sampa beside, some of you beside. Namia Casam the letter call National House of Chief near Gazetino. I don't know for when I was you 10 years in Ottawa and Gazetino. Why? Sampa so a parliamentary.
Sampa nye odi kuro na waka so obi esua into wo hye wo hene bia oya o man hene biase Sampa ye parliament seat ye a traditional area by itself ye what di kuro ne edukrasi bebre hye Sampa se de biase no nyina de biase number 2 ni nyina nyamra ni nyina wo Sampa nase eti ekwa beso ena Sampa se traditional area ho hene na wo hene yan gazette for the past 10 years how can the development ekwa beso no betimi ni aba na diri ekwa beso no befa so development ekwa beso no befa so ame ebesi hospital ekwa beso no befa so ame ebesi abe road ekwa beso no befa so ame ebesi school ekwa beso no befa so ame ebesi library abra yan gazette no for 10 years Ajima Bedu, where did you learn your law schools from? Where did you go to your law school? I just want to ask. Law school now no corner wahene. Uchicha no wine. One chile wade. Uchicha bon and I was one bon. Yes, sir, uncle Nasem no can be see Nasem Missouri. Welcome, sweetheart. I need to get water. Minyanum, what's a papa na wati kumase no, chese or refer to 2 say to nyamekese, abebiu. Nana, Ajima Bedu your hene. Wonim se 2 a fan or 2 or say to 2, nyamekese. Obet me so a feno. One person be born a conya dear, with me a fen and aqua kudia. Ye, the dear, now what the ding. As a matter of fact, the other one say a physical hatred. Look at the expression of the tongue. Papa na wati kumase. Chese, what ana mumbezo bebo ni din. Papa be neti kumase, your papa fo be bromoti kumase. Your papa fo be bila wati kumase papa fo de omodonso. So papa be na no woka no ho asebno. Wa modini. Wan kire baby otie. Wan kire busi ofiri mu. So papa woyi na gine nyansa e wo hene fa. So papa ne wo hene. He kumase papa fo do ma hene e fremu. Papa ne wa hen na o refer to papa na woti kumase no papa fo be breti kumase. So if you want to express me obeka say o maami adwo atam woti asafo no no ti alolo mpe na obi de behu me eti papa ne wa hen na woti kumase. This man, he is not serious. Afi papa na woti kumase no de ye ni ebe collect na ma just all refer to 2 say to nyame kese send your catcher on class o kumase hene 2 person kabie na wanu ye wudu je papa na wati kumase no e na o person wase Sampa na ba kosem na Ajima Bedu na Ajima Bedu we serious asam ne ba ye no Sampa mpanimfo Rosemensa wo ye fa luku maame yo esa mo bia maame watasa mo bia Sabi sa modua ne nua panyini ya wo kasa ba ha se de ntete ate no ni sa modua na mu se sa wonum document krata edi jurumanhia adai papa na no ti kumase no wo mo ba no ma hu papa na no ti do ma no ya busa sa modua e wo manhia se wan na di case ni bae e ma sa modua maame ni watara ana sa modua nua ya sa mo bia de na sa mo bia pagya o mo so mo na dikesi ne bai eti abra o mo kon papa na wote do man sa mo bia na wo so de wo kwa ma no wa hu sa papa na wote de ba no wo eza so onim sa wo no kra so se no onim sa konwa no wote so no eso se wo traditional area no na mo mamla ni amande kwa so na konwa ba bia se papa na wote kumase na se eti wode na sem twemu doma ka no kofa doma anim ho efa suma anim ho efa drobo anim ho be fa breku be fa sunwan e de besi kuma sunwan na Kumasi road e be dwuru papa na oti Kumasi ho e de bre papa na oti Kumasi no
ama papa no ti Kumase no ebo dwa afra frantwi ani nkusie so wonu mmra no mo metena se emeka sampasem ana anya saa enya saa ti papa no ti Kumase no papa no ti Kumase ne bedi asem no ena papa no ana wo kuma no ne se o na di asem ne bae na samwa me pese be se ebusa obi o de se ajima bedu fredua wudi no ena na prempe the first ni dia ni nya panyi na ajima fredua ena na bia so ti wase da bia afa ma papa no ti Kumase no on mu konyedin na bia wo so papa na wati Kumase no obase wose sampa bakwasem no sampa Faruk okonjira papa no ti Kumase na nimu no oka ono asem obo ne nkuro ni nwia bo ne nkuro watala bo ne nkuro Abu Mahama bo ne nkuro ama the brilliant woman na me hu ne su ni pada ohwe buku mo ohwe begira ho bedi na dance na papa no ti Kumase ni bu asem no ana oso wuros mensa wo de asemi baaye wono ba Faruk mo nya de hye na mo watara ye mo da watala ne Abu Mahama awono mo ye nipa koro ti waka asem no aka bakosem ka bibia omo so ka omo de agitumu na watala gina ho ana watala ne Faruk no anka sente sa papa no te do ma no papa no ti Kumase so won fa so se no papa na wati Kumase no ne so won fa so se no because asem ne bae no sa modua ne maame Rosemesa hunu papa na wati Kumase ni kuro wasa ukuro ho no okọ papa na wati Kumase ni kuro. You are not making sense. You don't have sense. It's sense said yeti on ko woni say omunim say yakonwa free 1725 ye nafanafo na so aka yakonwa yete so sa kanfo ye chine yusu sa kanfo ye twene ebo sa kanfo enso sa kanfo de nyina ya santimato ade chine culture ya nananu fitete asha santimemu edi akwa santimemu akosa santimemu eso santimemu na 1950 from 3rd of April ebete bono region no ene beti meka se ye nya santimai eti yasema ba panyina o timidi yasema pa na o ti Kumase no ti no mo de ba ye no eti papa na o ti do ma na do mu nim so mo sese no nti o mo mfo o masem ma o yense ntie bi ana o se oye ma na de obi anka se waye boni bi nti no eni ti na o da be na sampa yesi hima ebe fre do ma hini bi pen da be na sampa yede hima bi si ye de kwakere do ma hini bi pen da ben na sampa etina se ka se hima ni ebe obi ebe fre do ma hini bi pen na so sampa hima bi esi ye bi de ba Kumase papa na o ti Kumase no sampa hini bi esi sampa hini ni hima bi esi ye no yede be kire papa na o ti Kumase no ho enti papa na o ti do ma uti kono ya waje asem ya ta woni ase ya fa ho bai ufisa okanyansa sem nyasa sem a wo kan nyansa ben na wo watum na wo kan eya wasem bai enka wo de asem ebuno regional house of you president mo the election monye sei monfa sei monko ha emrawe na monfa nkofa so na wo ya ho se de wo tumi asa na esi sampa hini asa sampa akonya wasi bi pen asa de sampa hima bi abekere wo pen asa abodja wo sampa abefra wo pen wo ye wo hu te sakwara sabi ni nika muafo na ne maame mfi no na wo su ma baby yofo yense ntie eyo metu kwase akasa mente why Papa, in fact, onyame enim ne kuremu adwene no ewofo sempasem akokot
court or any say. And yes, say inside ye asem. Nemum gazette was in the court. Na the man who be involved no and say. What are some moduachi because of Asante no tanti? When you was them, when him say some pass men farm, you know. When him say some pa when to me be that's a when say some pa asam you was them. Na nieti a wo dia be fra some pass mu. What time we tun for? What time Asante for only God knows. Abra now you active or practice as a high court judge and only God knows sir. Innocent Asante people wo accuse wo do makugu prison. Na committee ni yatie no ye de ba so wo case bia wodi bia ye be sa recall sa case ni back. You are dangerous man. Na dia me pese me busa ne se asam ni court no e court for gazette ne ma wo ba mu na dia ma wo ba mu ne se wona wo act wona wo ye president of the Bruno region no one house of chief no wona ye president there. Registry Woye adwuma under the president. Secretary Woye adwuma under the president. Vice of a Bruno regional house of chief Woye adwuma under the president. It let it be a basic registry ni so. Now for secretary so no at end no I was say basic wo president so. One na wo was a mandate ni say. Wo for a chieftaincy act ni so. Now de stamp it so. Now they call National House of Chief. Na National House of Chief Fatimia Gazette. And now wo pray Sabi friend say Tom and Jerry and we see ho. And that person who use some medium no a Bro regional House of Chief no e use say we a bema. Because of Tasante hen. Two person who security issues. Krata efiri abemu courts. Yeah, a P court judge na trasem so di. And na one validation dia to krata ne so say di asem. Eti Ajimabedu. Instructions are made as a court razak. Medema wone say. Asem wey enya wasem. Asem wey amamrasem. Krata no forward for court because a proceedings. Proceedings say. A Bro region and a sampa wo. It's a Bro traditional area. And as a Bro regional house of chief and a sampa babetana. No one name. A chieftaincy minister at me daily. One a president at me daily. One a your friend say other interior minister at me daily. It's in a cratane diaba abefa region house of chief wafa registry in seven forward the fuck of a stamp pieces to a chese. Monsaka na mashim it would diaba. I don't know what's so win yet. And yes, I will bear my Nagana no. And Mirano will make us had in a Mirano yes slow, sir. We make us had in Tinamra and Najima Bedumo, yes, sir. I'm running in Madia and Najima Bedu ye. So I'm not a percent taking action now. Any pabewu. Yes, because Emla a percent taking it costa and involve security agencies, police for soldier for. Is ya soldier for the police for Ajima Bedu. Ajima Bedu sweating me inciting Kwana. I impress almost our Kwama Bono. This is what the situation is. Ya kwachena meant ye man fanko na police for to tutu. Any pabewu. That is why Mlano Ghana yempese beye a brody zone. And I said better Majima Bedu so near come Ghana mnache ni mabawa o Bron region tam. Ne nipa bese 50-40 na umato wa mkra. A beye international headline. Am yetimi dike Ghana say nye peaceful bio. Enti na mrana ye din sa no. Ezaza sa no pese oye no. Ne ye di wotumfo di ba beta ho. Se wotumfo ana instigate ana se awoda asojafo na police fo na yakuku mranche ne mabawa e wo Bron region. Enti no mo che de kum nipa wo. Sampa no ya Ajima Bedu tira Bron region say we say with authority say sampa nipa wu ye no tumfo se tu ana chechiri. Ote because a person will tarnish the image reputation na e wiase nyane respect e wiase nyina wo ma otumfo eno ti na watem kola gumu
ana Kumase hene ana Kwakudua wo yese na saka obi abekasa na mmerantie bi na ka akoye mojasem ana otumfo zo mfie Editi wonim dia oye na Ghana mamra so nim ni ono ye isas wo hu se woye woya ebeta ne chi otumfo image ebeta ne chi Ghana as a country ni image ana baby anso nye rain so betekisa risk no ababy no obesa eno chi no watimi a wofuli no that is the problem isas already no we instigating you so no ye okon mabro ba santene bro so ni problem and what they are so much so 2-4% on Crochi Bon land. Do wouldn't perfect assassin way a constant man he knows. But that is the instigation. It says here what to him. A bear then what Casa police if one question. It's as or instigating you. A police if one year soldier force mandatory requirements. So my life we have to risk and not say here in danger also mututu. This one question no name not telling my about which I says or mututu. And as我to change say I was a Ghana police for no soldier for 22. A pastor you for be it will not be easy. And until no yes I when him say by understand there. The obey be omuntu minche because was set trap. Yes, Ajima bed was set trap. Say Ghana police for no soldier for basi e beche no. You for no instigate to no. Ebe my Ghana soldier for 22. I may be a 50, 60, 100 who am my international headlines. No too for the bata home. Na Ghana president dia bata home. Na koye problem. Ajima bedu. Me. Woye evil la. Wo brenda ebeso no. Anya Ghana police ni soja ni bia ansa no na befa. Enfa Ghana president ni bia ansa no. Enfa too for bia ansa no. O brenda ebeso by nature. Eno no de yes ano. Yes ya ni tumi no o so wanya ni nyina no. Was set a trap so be ya memo and be say na akwesi. That is the problem now. That is the problem now. Ajima bedu who ye evil what na abelebeso ka wo to me dey also wa wo nkonya ho wo e won sase so wo na woni so be woni to me so be yusu medium ya president na set yesi ho yeah traditional regional regional house of chief na wabobo ene ukọ regional house of chief opa kokore obe konna do ma hene de mrantie ne mabawa na akogo anya yimfubio mu mrantie ne ogoro mu nyina to hobi. This is what he's doing. To wo mo kasa de na mra no nya yi no emra enye ne ne masa any so wope nana Justice Ankema ya wo ye na Sambaja Fala Sampa Mahene so pe na sem so umpe na sem so pe Faluk sa mo biasem so umpe na sem the question here you need to answer to Ghanaians say Sampa a na wo Sampa traditional area wo ye do Mahene do masum bi ho Sampa samono what dear was open say krata na court dia bro no fako. That is your own problem there. Eti adie na wo pena na Sambaja Fala samono got to do with this. Adie na wo time na Sambaja Fala got to do with this. Adie na wo do sa mobia got to do with this. Adie na wo ta sa mobia got to do with this because umasa expression quote unquote chere say wo na wo ye sampe wura. And na sampa sema bana wo take size. But Sampa ni wuni asem. Sampa ye traditional area. O wana hene. Ne mu nyina mo practice
participate bono regional house of chief na krata be fan forward the krata and the call yes say so na president now so forward them fan call and one set trap they at all. This is a whole scenario. Nana Samba Franco Jina baby anka say oh ye enemy on kasai eye sama broy fa mo sa mo bia wo ne ebo na krana on na ti baby akasa eti ebesi ebusa wo say what does that got to do with so dono so tano so nchino so ni ni asem so ye wadam for so onye wadam? What does that got to do with what the court have mandated you to do? The court have instructed you. So this is what you have to follow, the channel. So what are you going to do with say? What do? Nana Saba Jafra as a person where wadam for some bia ye wakora we say or him or him. What does that got to do? That's a traditional matters. And your traditional matters have nothing to do with the regional house of chief proceedings. Regional house of chief ye near everybody have got their own traditional area. One more war and penny for from and konya sofo. Woman and cross some two traditional area. They reset it. A bit of konya etche and konya biase. It's baby a konya nation. I want to assemble with the crow. So what has that got to do with your appearance anyway? At my bed. Do you think are you being reasonable? Is your brain actively be reasonable? I don't get it. I do not get it. I don't understand it. What are you trying to achieve? Okay. So if you want to make a remote income from home, and you're a beginner, meaning right now you haven't... What's say? Babawe, I swear to God. Hey, in fact, and then the man will say, Nyansa, the wampa. Papa will say, Embra, any amamano, ye, Edman, nipa. Say nipa niso. Ne nipa, and yes, said the Emrani, mamma, soon be embra. Na and coswamra. Na so you won't peppy or why. Obi wa no won suro mra na wo mu mra. You see what I just explained to you? Not just say woni mu say embla no instruct wono asajima bedu. Say we are not talking about traditional problems. Traditional problems dey in the court. E nanano mo na tumi. Amamre na ka kire won mu say anagana constitution na kire won mu say. Say asemi fon komya ho e fon sase ho a. Traditional areas no and the one myself. Never say kobase e koba gazetting. See a gazette will be no one recognition. E wa ba mu na ba na timi na deal dia. Ye the fa original house of chief so na a chieftaincy act na so. Ye the approval a national na national de abrawo. E no kire wo say. Ampa se mena no ye nipa. Se nipa bedi so na pepepe yaba. Na sumdua ba na so onipa bi wo a won suro mra. He is referring to himself. Ezasa on suro mra in the sense omuga na mra one wasate e mante ne mabawa etwa ne ho ahia adiatoro just mra na yese ni bedi a e be brody na ko international headlines. Eri ti onipa bi wo suro mra ene wo no waka sorry the bed ne be ko cohort na court be catch and say be ni mra no so be buso na be mra na be se be che no a be gonofo ba be you know. You see also kind of no say this man is terribly, excuse my language, minim akwakura ofa so be ye high court judge so ko school no tro no ho man nani wono abre so te ya and obuga na man na the passion. And I yes or bemuso be physical tonya and the name in the practice or practice as a as a legal practitioner could be boom brano
a whole lot of people Judge Atnasi. Judge Razak. Was one you be so you will be a mumrano. No be bumrano so. Nasumrano when him say, yeah, and many pass it pabebu. Na pepe asumdie. But on the on pepe and asumdie into a buso. This is what he's saying now. And walking, Obian Kodanimo. Obiale Konanum. He is confessing his atrocity mind. And on work on. Such an evil intention man. Such an evil man. Yeah, or daddy pim, peso cost me with the chigo. But 2 4 say 2. On your ready so Benna move on some way so. A man reputation. A corrupt into rumbles. You ain't any view. Was it what become Kranza? Nesson Kranza this year, Nesoya, Omaya Santifordia, what you see? Nesson Kranza quoted the 80 million Sante, but listen to this. Ayabono na eka bono fo kura kasia be di henia. Kranza na bewo. Is this man really serious? Papa we na adwere me pacho ye na adwere mu da ho what me admit say this year ne di akonwa won Kranza ne ya Asantefo a what yase na emom Kranza eye bono in what way this year no mu di asase ne so ne ya Asantefo but Kranza ye bono are you referring to the individuals or money na Kranza na because as far as we all know Ekrobia belong to this year. Ekrobia this year, dear. Ekrobia this year, dear. So, Obia what your assassin should be answered or being assassin also. Eddie this war, Essid now was war, Aye Bibiano, Aya this year no Mukoji flew on ho. So, if you have able to admit, sir, at this year in the bay Asantefo a bet yase. Ben Kranza Timinye Asante Yabuno. This man, what is wrong with him? So what admit to say? At this year the answer. Now this year no mukuro ne Kranza na nyo mukuro. Afi wo say, abrofo ben kura be susu nyina ben Kranza ne ho. Nkuro ni bi ne wan. Because ka nkuro susu wo. Kranza e bi ni droma kase. Droma kase. Nyamiane ni kura ni frinsuta kontas ni kuro Asante ni pio wo tufo se tu nyame kase abebi opem so kotokoyene ne wofa ni droma kase hene die to sibienu Kranza kokofu eno so yekura so won Kranza eno so Asantefo free Asante kokofu ayokofu a wonom emo jaa no tufo se tu nyame kase wote enne Asante makonya so Kranza fi ma Asantefo onum so firi ebi frefigi ase ebi firi dwaben ena fa be so be firi be kwai etimi pese bi busa se wonum so Asantefo a buaben ana buaben eno so Asantefo a etinkro bebrebe na won Kranza no enkura minim se ye wonum ye abonofo nkura na wo ebi ye manso te se mensem manso kuro no ete se mensem ekuro kete ho na edua tomatoes wo pene ye kuro kuma bi kitwe bi a manso no kura so se pene ye firi ekuro kete enkura Asantefo timu Kranza ene ye nkura kese no makonya omo ya dis ye dis enkuro no so
Ediba power. What is he talking about? Now that means Nancy and instability one kranza. No expect to say a bed jinsamo na kadenia jinem kranza to a basisa. Asumbi on kranza. Me who say Nancy ya dagafo ye mo. Womune enkranza e kwasumbi kwaso. Kintampo he na ya won watini ni anchen. Ya watini wuranchen. Enkranza is back to normal. The Enkranza shushe nyina sesi ene so mbe movie no masiki for development. Na enkentampo anase wono ensuo a ye kakraka rainfall and crofo nyina fra broje ba no on be peko on be fa so betimi aye na attractively. Enkranza hene Enkranza my dono. Eni monyafo bafo pem otoso 9. Bafo pem nyame basa odi akon wi akon otutu tatai na nani monyafo said papa otumfo pokuare na nani mama ensa srechi ahoma na nagina gwotete tatai osisi tatai wotini koroso udi ebu ni man wodo mani ade na wowo ya Enkranza utumi ni sei Enkranza wa fe no Enkranza kuro yechemu nani a na wunye mu ba ko wa fe ne Enkranza wa fe ene Enkranza mebu ni mnantie nyina omodo omo hene ba fopem otufuo ni magenda na wase wo kire nti ene wo frɛ wo no ankasa na wo fase ohima ya adani ba na yere eba ka che ne se no wo fase minimum trouble ma kyehye wo ho on pese Enkranza ye unsettled on pese Enkranza bia ya wutina ho enye yi on pese o mo se Enkranza na so me na de o me ese ya me ne be ha me made hie wu a me ne be ha me made hie pra me ne be ha me obadwa ma bofo hu se akra nya ne be o se cheni mu mienu na ma me fa na so de ane de ase fa ma no wo huru traba na wo ko se kire asete si e de yamfa konwa ma bafo pimu a wo mema mo jaka gu ho e wura hunu wo se da bi bra me na me ba no wo ye made nyina mo nyina mo ye moja me mpese made bia ba hwene ne kora ma me fa ma bafo pim na ka se bafo pim bes ebe fall for o trap no and never was you sit out here no she bafo pim ho ne suit so we ho ne suit wani abre wo ho yin nti ase Enkranza ya sumbie obia kwani dwaso kafinsi MC Enkranza asojafo ni Enkranza apolisifo ntwa Enkranza wo hia obia di ni dwa obia twene mpena obia bie ni disco obia bie ni bar obia koba obia konefu bra wote wapempere dwa se obekọ Enkranza akoye de ebe ho okọ Enkranza eya menko emrate ne maba ho eya Enkranza himfie ma ya hu so wo bema ne bafo pem nkodi nsa wo so wokọ amiafa kamna nto so ne ka wasem wo kire bafo pem ana uguru ho a wuju do kwankwanta ko wanim kakra ne konyamfo ayako afanse do makase no kache do makase se do makase hine me maba me na ba kuma ba bu no me ba se do makase ba ye bu no na wakachire no ansa na watie si Enkranza ansa na wakokokofu na okoba na wakachire ahemfo no enka kachira de hie no na ba Enkranza dia nte wo hine dia Enkranza ko hine wo ya ka wanim so obeko na wo kwa enkoya prapra se dia ko odumase akoko to problem ye na odumase hima wo mu ne hine se bibi no o pushi ne hine by force so ono me ba ko eya ko Enkranza hine ho ba ko pep ori oni watamda wo bo obeji wa hohoye obebo bebam obema nsu anom obema wonsa anom owebu sa akwa so no aka kire no kase ya wotan wa himfo ka kire ba fopem obi bonki the way babu the chop monkey the way babu the chop and now say Enkranza yekuru wani abre wo ho ekrofobi moja o enkrofobi moja na kun ye na ji asase ne si ho ye ya santima moja mama santima moja egu asase ne so wonim ni pai wu ye anona kasa kuno ya no baba ye na ye mema kun atuduro ne nsekan ene maa ne nkontire ene ere kun ye bla tena okoro mwate
Tena okrom di wo hene wo de okrom ya asumdie wo che boda wo share boda ntino de ya obekọ ets Africus ye de ye mfimfini a sakura na ebenya boda na no aba na ye mubu ye wuwo no. It is not easy. Seme konkuranza. Ha. Ada ye peacekeepers won kuranza na utokwa ti ho. Me konkuranza mele me konkuranza. Bele be konkuranza be kuranza be kontokwa. Be ni peacekeepers for. Be here peacekeepers be kuranza be di wonja. Be ko be fum be di wonja. Be ware be chimpana be bi on sport be ko ba be ye won mayi be asumdie be boko so be tena obedo ma se e sha bunu fokru enkrofo be ye hwehwemu na enkrofo ekura be kabunu be nkuranza ah ah ani azanie enkura I don't afo amuka Spain kasa de mu ye Spain fo do ma afo amuka German kasa mu ye German fo do ma afo amuka Dutch mu ye Dutch fo do ma afo amuka eyi fan say da bani ni frafra ni kusasi ni da gomba kasa buzanga ene mu nyina mu ye ofo ni bia mu nyine no wo here education mu nyine no rabi ni gwe na wo na ko maka de kasa ah the young was it too twinny dale what you say we are too twinny I just think it was we go see what them able. This is one of the most cheapest minder me hu bi ase. So because Kohe ayi da go buzanga for mo castanti tree. Does it make them asantis? Something wa we da go mbani ba. Wakachia wotu mube oya santini ba. Kohe sisala for yo mu ye mof ayi fa ze guan for na gonja for mo ye guan for mo castanti tree. Papa we hina brain repair. I swear to go here or say something one is not the gumba. Me pacho any abia metena no onya santini or ye no funny. Inti meka no funny. Or say something why is kajanga you kajanga minim kajanga no kwa me say okay me nteba. Eti dia me passa wo as the mahinu hu de say. Obi kasa ben chere se be fi ho kasa the dominated language is what we spoke and now konkraya as antitwi yi ne atimtwi yi ne akuapintwi yi ne kwa utwi anyina ne na bete ho. Does it make the Accra, the Labadi, the Anasela traditional area, the Nungwa traditional area, the Teshi traditional area, doesn't make them the Ashantis or the Equiapem or the Akwemu people or the Kou people? You this man. What ye anguna ye am not for no go. Me break cut you to say doesn't make them the Ashantis. This one need a brainwash. Me donya me. Sweetheart, be monsieur, on ya brainwash. On ya brainwash. Ozaka say me. Thank you. Hey, no cap. I remember this. Sorry. Tia sama papa we saka. Sorry.
kɛseɛ no ntumi nka ne biara nyɛ saa ne yɛbɛtoo no nyɛ saa ne yɛbɛtoo no nyɛ saa ne yɛbɛtoo no nkransa woka ahemfo akɛseɛ mmiɛnsa bɛte baahoma so a baako yɛ dɔma baako yɛ nkransa yɛ otumfo a nkransa yɛ akonnwa kɛseɛ ɔyɛ mu nkransa no ne na ɛtwa akutare otwa akutare nkransa no akonnwa kakaka wei ɔbɛno na ɛkɛkɔ gyana ma bi nyɛ dɔma du mu na mɛka was it? And yes, Anna, a beto no. I'm saying, no, ya and Kranza Asante. I'm saying, Buffalo Pimbre ya, so mamma, now you might add the nitty or you might add the nearly 100 years. Or you might add the nearly 100 years. Nana Mabedu. Never knew one or him I had any. Or your press conference upon press conference case. One no said Nicola Sante in it. Anka Bibianche, dear Nicola Sante in the back castle when you don't obey. Now way. Now one Tidoma. Ah, am I dreaming? Why you not in Doma? Ah? Why him I had the nitiase? Or him I had the in ya 100 years. And Kraza Kuro. Every time na Buffalo Pim Bresson and Kraza Bay Santiana. Ah, Nana Buffalo Pim, one now Pidja and Kraza question and ya Santiasi and I say, what buy ya mamlani a money down a water so. Ah, Meso Diana, I think yes, and ya betono. But you might have Denny, what ye 1 year now almost 90 plus. That be our friend media for our sake. One no kun asante hine na di kro ni man. Eti de ni kun asante hine beka no no obeye. Na agima badu. Na se awima ya da ni wuye kra emfie du mai. Emfie nu mai. Emfie nai mai. Bafo pim de wa he de. Bafo pim na otie akonya so de na wa ye. Akonya no esi wono na mamle na mane ene de ne fa so. Akonya no mpanimfo ho. And penny for on a Sunday, ye. And almost a cratch won't be in your pay. Yakunya say that ye. Ah, Papa, and I give you the hole. Sam Kraza Kunya Cassie, and then Kraza Kunyano. I ain't a fee. One a bomb Kraza Kunyano. And Kraza, a yaden and Kraza Chrono. You're now about for paving the bush and for Codiso. Is Papa will be reasonable. What not doing what that? And then you all recognize them, Kraza Yakuya Cassia. When did you begin to realize it? Huh? One will say you are trying to impress people, say you are fighting for somebody, but in the way round, don't know, it's bitterness or time. You feeling lonely, or you are feeling threat, you feeling scared. So what is all your problems? NTA. So it's not time to go around. How long was our second and I maybe a second? And I was at a communion salon by a son. As she made my cousin, so we all know that property makes a load of money. Can't pay advert too much. Money in the first place, so. As she made my cousin, because as soon as
Yeah, no matter what. Into between 1640, for sister and Smega, how you can buy it. What was wrong says, I tell people, but I took care of Smega. How about the seven and one of the better play? Nyame anim nukure ni papa we pa wabon wase esubija abrofo no a recorded dia to ho ye pese dia abrofo no recorded to one we want to see book kro we want to see document kro ya abrofo no a recorded to wa ye mu wo bia huda ye invisible ye nsi ba bia da ne etosumi no wase won no ko ye na omo ko chichire esubija na won so obi akochichire ba bia manase atu sapen na 1600 ohina odi kan wo subija 1600 ohina odi kan wo subija na onunti no mpese omo sese esubija abakosem yo anado mahere ene me kanya saka krachero yemfa ne se wona aye aduana PC yemfa ne sa wo de yemfa ne se wo ye aduana PC na Ghana fo mumusa na na agima beduma me se da be no sha ase hu so ye aduana PC wo besi ade no ya nche na mamna ne amane ya nchire no kwane ye faso a wo ye panyina ye kire wo na ye de no PC de wo koma wunua ketoa wo koso a kire wunua ketoa esan sen krofo ade woyi ukoso a kire wo mo mo de ni sie akonwa so eye subija wono a we we ya oto we ya 1999 na anuma po na we ya asumija ehene ena papa woyi ya o kasa brabrabra yi ekoso ade kire no ma woni ni nwie kumewu na asumadu sechi ade woyi si akonwa so PSC okoso a kire nkwara amamre bebu eti da be na o chance e bigini hu se wono ena ye dua na PC ada sa abere no oni ma na ape no wahunu na ne ye den na abra wotumfo setu abra ye subija ehene na no do oni mapa wayie no na najima bedu wo ba no ye bo wo so agye wo so se na wo do oni mapa wo esubija hene ni nwia ketwa doma eba ade wanti ana ebi ososo nana doma hene wasa aka asembi se wunti no mpeso msesa abako na ne die nti na wotara apempredwa se ka se wo beko subija esanse owura yayi na efe na kusi no onye de hye ti wa akwa akopɛ de hye na ama abesai no owura ni so ado wanti ni ammo ne na anu mudin na saade ane wo mpene wo ya dua na PC is it when you begin to realize say ya amfo wo de hye media de nzo ya dua na PC ana papa osaka say obi eno ho free form which is correct ampa obi en free form it is obi ka say aduanafo bi free form ne ba ye nye no kore which I agree with you I totally agree with you there be ameka sa asem eti ho ho ade me no agree but osaka say yourself free if I say Ghana Empire ne ba ye ene ba ebegum papa which I agree with you. But let me tell you the reason why Nananum Castle move free form. Let me tell you the reason why Nananum Castle move free sorrow. Let me tell you the reason why Nananum Castle move free biaso. I am going to explain to you. I may say when you be a man chira woda. Kane nano na ye yeti be a feno Mesopotamia. Ye na ye Iraq. Na ye nananum bi e na kwatena baby de hair. Ebi de bebero e baby e fen Babylon. Na Babylon hyeso ya Tamud breso. Ena ye nananum bi ye Abraham ba hair. Ena ne wofa ye feno no one so no abechichikuru. Nanumu ena Arab invasion e soreye. Na Arab invasion e soreye no omu hye enipa so. Arab invasion ni bia na me de Joseph ye to ne man ko anu Arabs for that's what they do. Na womo ehye yen so saa ye na ye dwane
eti ye ne ya bechichire Sudan etu ko Sudan bo se pyramid no sisi ho ye ne baby edi kan ba ye bechichire Sudan yi esne Egypt ye ne echichire Sudan and Arabs ne bisa be invade enti ne uko Sudan sisi ya ye wo Sudan for mo ya Arabs for ya che mienu ye wo South Sudan and ye wo Sudanese for ne black woman na ye tuntum pa woman na te baby a pyramid ne wo no they were our people woman na ye nkrofo ye free one ye ba Kemet na Arabs for the sabe invade ye etuma wo so ko Kemet ya ahemfo na wo ye tutu kankam ye wa ahemfo bebra wo ho amanfo gu a ye akanfo ehon so be si pyramid ni bi ho ena nkrofo Arabs for ebe invade ye ne be chichire Sundan Empire enya si ye be joining ye ne be chichire chichire Sundan Empire Arabs for is abe invade ye ne be chichire efe ne say Ghana e efe ne say Mali Empire ne Mansa Musa munyina look at the name Mansa Musa onu munyina ya kanfo Arabs for yi asabe invade ye ena e be chichire efe ne say Ghana Empire esoso sanu me invade ye ena ebu betena Wagadugu ye mu bi betena kon ye mu bi ka Abricos ye mu bi ena esa bai baby e bai no na enhyeso ni surunti na no ba won mo te emuom ana ye tu damra ye bon na ye wuram wuti deda wopie hu obi o ka akata wopie ti wo busa ne say na momo firi he wose ye firi soro because enhyeso ni ntuhyeso nti ye firi fom ye firi wiem ye free ayi efa ne say enwia so ye free say sane be ya they feel protected so mo kuna mane enche so ya Arabs for the ye that Canese people and their fast wonti it is not easy na de be ma wo hu ne say ade no a ye pyramid no wo otumfo ne akanfo ahemfo bebira pyramid no daboso no ye de to ye boso say ye antimi amfa ye pyramid na ma na so ye de ato ye boso ti kane no na ye si ye dane a sara na ye si no eti ye dan ye old ancient buildings ni bia ye say square eti ya ye bia the people ye building those empire akanfo ne building all empires akanfo ne ye de civilization ba ye akanfo na ye de a lot of migration and resettlement ba ye and into somewhere another migration. Abra ye nananum eban. Bebrena kwa endi wopo wadanse, which is 8 clans no. Emu 7 ekwa endi wo e wadanse. Ba kope na endi wo subija santimaiso. Ende wo kwa danse a. De bema wo wagye di no. Kwa danse ne. Wo kwa danse kuro bia so se bona bon a. Wo be daso akon. Adeshi edi ade ye adeshi obonabon eya senefo tina no ma senefo ba ye aye kuro kesi o aye kuro kesi so mo di so still aye senefo wo kwa adanse ahensa ne aye ase wo mo di so no bo se aye abletufo na agonafo so hye emu ho ba bi wo kwa adanse kokobiante ene akurofo mu up to now womo mudi ho hene eya sonafo woko adanse akrochare up to now womo mudi ho hene no eya sekirifo woko adanse bedwam up to now womo mudi ho hene no eya awekofo eti abasi ebusa se abun no mo se ye nyina ye firi ho no woko ho na eburu maso na ekuro ketu abi nana be he nana bi betra he nana bi betra he nana bi betra he nana bi kuro ni wa he wo mo nkrofo wa he wo mo nipa wa he wo mo fa no mo tete these people are bragging. These people are lying. Kwa dancing ne bebe wona na pie free ba ye still wona nanom na di hwade omo na ye ade hye wo se kuro ni so kofo mena akwanafo omo na di so wade yes ukofo mena akwanafo na da so ye ohene awofo mena kwa hensan ni ayase abletufo na da so di hene ena fa ba bi ya agwanafo ne bojesa anwo
Besere kwa adanse bona bon obekọ aseniefo ne bi hwade. This will tell you say asem we kura kire me no kure ese de we no mu kan. Eho ebroma so ene ehye ukonkora ze ko broma so ekuro ketewa bi. Wona na epunu kura o se wo ye nyina firi ho. Wona na punu kura wo hunu. Wona na da me na kura wo hunu. Archaeologists ba ye. Yi wasa ekuro bi. Ene yi efane say broma so na kintampo elia ne yi adanse. American archaeologists discover say akanfo nyina be pie wa adanse. Me wo obi akọ ene kwa danse ukwa danse kro no a obiam na nakro ho obia na na fiesi ho obia na na proda so da ho baby o mo kan ente sa bi ni ho sa uhun bibia sa ni eni ho wo pesa mo ye mebe ye ho. But the nature will expose you. The spirit of our ancestors will expose you. The spirit of our gods will expose you. The spirit of our waters and mountains and rivers and trees will expose you. Because it is never so. And to say, go to a dance. Everybody can. Obi a beti mi akwa dance. A dance nye eyira kwa. Ofa boasi a wo kwa dance ya. A dance nye eyira kwa kwa. And it will tell you so more Margaret to call Central Region. It will tell you straight away. And wo kwa dance there. Yen you am fi Central Region. Ti a dance more. A boasi particular. A boasi particular. Because that is the straightforward. I hear no fire. I hear no fire for the bromance. A basic Central link in a way. Where is the link? Be up to date. And Crawford neparating you quine. Before Margaret from Central. A bossy no motier. Most of them to bossy. Because that was the airport point. She is still region. She plan. Yeah, we try and now quite dance. It will say, this is the straightforward. A child said, the woman can lay a troll. Tinanam Faho. A chapra. A dancing na possibly. Prana no the baye. Exit point in the ma asante. No yen colony. To one basic quap, Ponano Yina, F. Abuase. Woman basic quap, Ponano Yina for Abuase. Woman enough for Abuase. And the best Margaret quap Ponano. One more call. Eastern region. No from the trap black botanina. As if la dance. Ato Sembeni. Ato Sembeni. You try never to knock wrong. And never to black voter. And a year then now too. Again now fire black voter. A connected to the sea. Again now fire. Who is who ship obey and a uchakoy. Over come was I. And yet, a now with me for dead that's in the soul. When I see a far Libya be here and a Ghana. Establish kingdom, say go up. Now loves ni vedi and acquaint him. I loves ni vedi and acquaint him. I loves ni vedi and acquaint him. So go and do your own geographical research. And the Central Region, the most common as it to get within the southern part. And if I bono, baby, I come on betting media be Bruno region, or betting media be Central Region. And yet to advance a bossy road. To a bossy road. Yen na infra dance. And na ukwa wana na fear as so. Ukwa na punda so da. Ukwa na ekura obeti chire da so. E wa dance. Anam pesa mo sa ba kwese. Wa dentia. Supremacistic mind. Supremacistic mind. A dance na yen na yefiri. Wo biele fra dance. Everyone is from Adansi. The great Adansi empire. All of us, we are all from Adansi, except in the exception of the Vienna people. You move free Vienna and Yesumia Santimatch. What is the link of Chifo? Wagaduku. So free Kwana. Kwana yefa na ufa. Ufra because to cry na ufa because Chifo. What is the link? Better Adansi to Chifo is a straightforward link. A very straightforward. As soon as you bad dance, as soon as you bad dance, these people are lying everywhere through their teeth
through their mind, through their body. Yet, all the geographical location to a quantity in ye. A quantity in ye. And ne cry ye cassay, yen ya one more central region, what pesa or bad boom region one. I just offer boise. What pesa or bad kumasia, just offer boise. What pesa or best look at chimwa, just offer boise. A chim, you still region party, Nina, baby or co. Ha akomu ni nyina that point ye pra. I say ni nyina that point ye pra. Aguna ni nyina that point ye pra. And the pra is also the land of Adanse. Obi Fredance everyone. Na nanu nyina la free akwana fo so. Abilitufo, asechiraka echire, aseniafo, agunafo. And your friend say, in the substance of a Giana Fonkwan. In the substance of a Giana Fonkwan. If Fred Nansen near Margaretty in the teaching crew, a teaching crew, a teaching crew, a teaching crew near Margaretty, near Margaretty, near Margaretty, and this is how it is. What's in me for baby, buy me whom baby I'm not. But me kwa dance am hu baby am na mate. Me hu na potowia. Me hu na yi ni muchia. Me hu ne monchi dan ya osi ho. And with all due respect, I'll cut this section, I'll come back again, then we can do question and answering. Because the more I'm listening to the Western, the more I begin to know, say, oh, you're very ignorant. So you stay tuned a bit. I will come back again. Times are changing. Ghana mine, Mabusia penny me swansem pananam. Kanina ni etitie mo rim, ni esi dan wi ana so mo so no so adane adeswa. Enne de Adabov company e wa santimemu abedum ye. Amedan so bo ayemre. Enchansi awodro apapapa. E wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e honiema Adabov company e de abeboaye. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumaku factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo de sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpimpi Santimanso TV, yes, so Mosompa.